Ngiyabonga kakhulu, ngiyathokoza kakhulu. Siyathokoza siphinde sibe nawe dokotela namhlanje. Ngiyazi baningi kakhulu abantu abakulindele bafuna ukwazi ngoba wakhuluma indaba enkulu. Ngiyathanda masibheka indaba ethintala ukuthi ngomunye abasunguli be-Universal Hebrew Israelites what about Israel? Society ngithi thina Israel ngoba thina singabobudlalwa thina. Asibona bepolitika sona ama-Israyeli. Singama Israelites not ama-Israyeli ngoba thina asiyulamba abamhlophe. No wayicacisa ngoba ngicathi yona ndaba le ozogxila kakhulu kuyona namhlanje ngoba baningi kakhulu abantu abathe bafuna ukuyizwa kahle le ndaba kodwa futhi ngiyazi ukuthi uthema uhamba washiya nenombolo uthini sasasa bathina abantu Maqhumane isasasa likhulu kakhulu kubantu abantu babuza kakhulu baphawula kakhulu u99% wabantu abaphawula bakhombisa ukuthi bayithokozele kodwa ngibathembisa ukuthi cha sisazophinda siqhubeke sixoxe indaba baphinde bathokoza abantu. Okay, kodwa mhlambe ngiyazi ukuthi eminye imibuzo abantu la engathi ke bayibuzile mesikhuluma ngendlela oyewabeka ngayo ngesonto edlule khona bathi udokotela kodwa ubuye bomfundisi usima kanjani mhlawumbe kafuna ukudlula lapho baba ngicela lapho kodwa akafiki lapho futhi ngibonge kakhulu udokotela engimhloniphayo uMahaye ngenkulumo futhi ayenzile ngesabathe edlule wasibekela kahle indaba yokuthi lephendula umbuzo ukuthi uShembe akafi ngoba uShembe ungumoya. Ngiyayithanda kakhulu le ndaba wakho ngicela ukumbonga uDr Mahaye iqhaza alibambile selokhu ngathanda ukumlalela liyabonakala ukuthi liyalandeleka abantu balilandela kakhulu ngoba silapha nje kule nkundla ivulo yena ivulo yena and ulapha uzonanela futhi ngoba phela sasithe ukufika kwakho nawe uzoqhubeka uphose sivivaneni ikhulu ingosi iye phambili ngakho ke uthi uwazwile amagalelo akhe kakhulu. Ngizwile kakhulu ngithandile indaba ukuthi asikhulumi ngoShembe ofile nama sikhuluma ngoShembe ophilayo uShembe ongumoya siyambona lapha futhi lo Shembe niwasikhuluma ngaye simbona ngisho nalapha kulokhuzana lapha kwisambulo la kukhulunywa khona ukuthi iwundu lavula incwadi uPaul oqala kodwa ngizothola kakhulu ke eMthungwane kodwa ngiyabonga kakhulu Maqhumane ngiphinde ngibonge nabalaleli ngokubuza kwabo bephawula bebuza kungikhombisile ukuthi uhlelo baluthokozela mhlawumbe sikhanyise sisuka kule ethinta uIsrael nabantu noma ngizothi ama-Afrika ngazi noma ngizobeka kahle ngibeka kanjalo ukuthi lokuhlobana kuqhamuka kanjani. Baba ngingakafiki lapho ngifuna ukucacisa ukuthi cha angiyena umfundisi ngomuntu nje ongazange ayifunde itheology ngiyimember yebandla ngakho ke nginabaholi engiyemkhale kubo makhona engikhala ngabo ngakho ngibuze kuma ngifuna ukuthi ngiqondiswe lapha ngolwazi kodwa hayi ukuthi ngumfundisi baba abalaleli abaningi benze lophutha bathi umfundisi cha mina ngiyena umfundisi esikhundla esikhulu kabuleso kodwa cha ungafuna usacacisa ngebandla ukuthi mawuthi usebandleni liphi ithempeli mhlawumbe masasedlula lapho ngizosho lokho kusho abantu ngoba abanye basho kuhlukene abanye bathi sephila ngezwe abanye bathi sinqobe izethu kodwa nje ngikulo thempeli-ke mina kodwa hayi impela ukuthi umfundisi angena umgcotsho bakhona siyabahlonipha kodwa hayi lelo gama lokuthi umfundisi liphezulu kakhulu ngikude kakhulu kunalo sihlaziya nje imibhalo sibheka ngoba inkulu le ndaba leka Israel ngiyafuna kodwa singena kuyona ngoba sithe ungena emva kwesikhashana namhlanje ngenxa yokuthi siyatayisa sikwenza konke la ngaphakathi kodwa ngiyafuna abantu bafuna ukuyiswa kangcono nami ngimagama dokotela Maqhumane angithi bajaha abalaleli ngizoyithatha kahle lento soqhubeka kuzoba nochungechunge lwale ngxoxo ewumlando ngoba ngithe ukuze abalaleli babone ukuthi njalo uNkulunkulu ekhuluma noIsrael sokhuluma nathi asiqale sendlala eqala umlando ngithe sosuka lapha na kuNoah ngoba njengoba sabantu sisonke nje sesinzalo kaNoah sonke manje uNoah lo omkhumbi lo wakho umkhumbi
Lono alo wazalwa ngo-2704 le minyaka iyashesha amacingwane ngoba kwakuyiminyaka ekuthiwa u-BC okusho ukuthi before common era BC before common era no BCE iyashesha iminyaka uthola ukuthi umuntu yazalwa ngonokuthi omkhulu ophezulu uyafa ngomnyaka ophansi njengoba nje uNoah ezwale ngo-2704 kodwa washona ngo-1754 BC futhi le minyaka iyehla esephile kodwa iminyaka ewu-950 ukuphila kwakhe 950 eyindodana kaLamekhi uLamekhi waseMesopotamia la sithi khona kuse-Iraq namhlanje uNoah-ke wayenamadodana amathathu uJafet noShem noHam. Ngizothanda ukuthi ngichaze kuqala lapho ukuthi uShem noHam bamnyama bonke bobabili. uShem noHam bazala izizwe ezimnyama bobabili kodwa ngizoqale ngichaze ngakafika uHam ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi sihlukene kanjani noHam. Ngoqale ngisho inzalo kaShem size sifike lapha mhlawumbe kuBenjamin ukuthi sisuka la siba khona. uShem uthemezala uArphaxad wazala uSala wazala uEber wazala uPeleg wazala uReu wazala uSeruk wazala uNahori wazala uTera wazala Abraham lo siphike ukhokho wethu sonke ukhokho wabantu abakholwayo kodwa futhi uyise izizwe eziningi Abraham ngena wazala ngo-2166 waze wayofa ngo-1991 BC eseneminyaka ewu-175 ubephila-phila impela isikhathi. Wasezala u-Isaka wasezala uJakobe uJakobe-ke ilona-ke ozale amadodana ayi-12 la kuphuma khona-ke thina-ke sinzalo kaJakobe ngoba phela igama ethi Israyeli igama lakho uJakobe alikanjwa ebambeni nengilosi engazi ukuthi lengelosi ubani wasenikwa igama lika-Israyeli kuthiwa ngoba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba uso-Israyeli-ke manje. Sizokhumbula ukuthi enye amadodana ka-Israyeli uJoseph bamdayisa abafowabo bamdayisa ezweni lakwaMizrayim. Ngithi uMizrayim angisho ukuthi iGibhithe ngoba ngifuna sijwayele amagama akudala singacolonize ukuthi uMizrayim kwakuyindodana kabani kaHam eyakha laphana la sithi khona kuseGibhithe manje yaseyanda inzalo yakhe lapho yikho ngithi izwe lamaIsrayeli abanye-ke manje sekuthiwe kuseKemet. Lo uJoseph lona-ke yena wazalwa ngo-1898 BC. uJakobe-ke ngenxa yesimo sendlala wayesiye ehambe eseGibhithe lapho kwaMizrayim uJoseph eselapho esesikhulu sakhona ngo-1876 BC kodwa wayesefike eseshona khona ngo-1885 eseneminyaka eyi-147. La make macingwane ngifisa isibhekisisa ukuthi utheme ngcwatshwa bawela iJordan njengokusho kwakho wathi niwele iJordan bese nomngcwabo ezweni lakithi ngoba yizwe lesethembiso lelapho. AmaKhanani ayelapho abukhala kwalabantu abezemngcwabeni bekhala kabuhlungu athi amakhanani ashoneleke lamaGibhithe lawo akhala kabuhlungu kwase kuqanjwa igama laleyo ndawo athiwa i-Abel Mizraim ngenxa okwakusho isililo sabaseGibhithe. Manje ngithi mina-ke sibheke ukuthi yini amakhanani athi amaGibhithe lawo kodwa sibe sibona sisithela lawo ama-Israyeli ayengcwaba uyise uJakobe u-Israyeli. Ingani na ingoba kwakufana amaGibhithe nama-Israyeli sasimnyama sonke. AmaGibhithe amnyama ama-Israyeli amnyama ukuchaza ukuthi inzalo kaHam imnyama inzalo kaShem imnyama. Umuntu ongazi ubona kuyigibhithe. Lapho-ke la siqala khona sizojulayo kodwa naye sigcine sikha phezulu. uJoseph naye yashona ese-110 iminyaka ubudala uJoseph khona eGibhithe kodwa kuthe ngo-2332 zashintsha izinto eGibhithe. Abantu bakithi okhokho bethu bafike bagqilazwa kusukela kulowo nyaka bagqilazwa emva kancane nje kokufa kukaLevi indodana kaJakobe egcinile lokugcina ngci kumadodana kaJakobe ukuthi ahambe emhlabeni kwathi kuyaqala-ke ukugcila bagqilazwa.
manje lapha ngifisa sibheke ukuthi kwahamba ke kuleyo ngcindezelo enjalo wazalwa ke uMose umprofeti uShembe akhuluma ngaye athi uNkulunkulu usibhalile ngomprofeti wakhe uMose. Uzalwe lo mprofeti ngo-1526 BC. Wayesaphila leyo minyaka esesifunde ngayo ukuthi waphila 120 years. Uyindodana kaAmram noJokebed. Njengoba sizoqaphela uMoses uzalwa endlini kaLevi. Ungumlevi kaShoshe uMoses. Uma sibheka maqondwana amanye amalevi esinawo la eSouth Africa naseZimbabwe la abantu kuthiwa amanemba aseLimpopo amanye aseZimbabwe. Kodwa bona bakhuluma isivenda bathi sibaremba u-L bampronounce kade remba bathi R. Amalevi lawo njengoba nje sibuka uMoses noMiriam njena no-Aaron beyindlu kaLevi nalamalemba aphuma endlini kaLevi ayawazi umlando wabo. Noma ubani angathi mewaphinda ayichaze nje bangisho nje lento ngoba sikhuluma abantu abaphilayo manje. Ngithe ngichaze le ndawo ngoba sithinta uMose ke wathi sibaholela abantu wazwayofela entabeni yaseNebo ezweni lakaMoab. Kodwa angiphinde ngichaze indaba ukuthi uMose ukuthola kwakhe watholwa emfuleni iNile. Lethe lo iNile indodakazi kaFaro yamthatha ukuthi imkhulise esigodlweni. Ngithi mina ukuba kuthiwa uMose wayengumlungu nje waphela sazi ukuthi ama-Israyeli abelungu uma sibuka iy'thombe namafilimu sibuka yonke into esikhohliswa abamhlophe. Uba kuthiwa wayengumlungu ubani ongeke ambone umlungu ekhula esigodlweni samaGibhithe? Nangumlungu phakathi kwethu. NangumHebheru bombulaleni ngoba phela abafana bebulawa abafana bamaHebheru bebulawa amaGibhithe. Ngisho ukuthi yini ebangalokho na ukuthi uMose umnyama amaGibhithe amnyama uFaro umnyama indodakazi kaFaro eyamthola emfuleni imnyama. Manje ubone kahle ukuthi kahle umuntu umHebheru lo muntu asimbulaleni umnyama ufana wonke laba. Ngiphinde futhi maqondwana ngizo-highlighta nansi le ndaba. Esebaleke sebulela umuntu eGibhithe esebalekela ezweni lakwamidiyani bathi mesafika nje wabhekana nenkinga ukuthi amantombazane azalwa uJethro ayeqashaza abelusi bakwamidiyani befuna ukuphuzisa kuqala izimvu zabo. Wasukuma-ke manje uMoses wabashayela abantu lapha wahlula abasiza amantombazane aphuzisa abantu. Mesefika uyise usithi hawu manje yini ebanga ukuthi nibuye kuseli kangaka ngoba nihlushwa belusi niphuza ukubuya nimangiphuza izipho. Bathi cha khona umGibhithe osilwele nabelusi wasinqabela bona sasesishesha siphuzisa izimvu zethu. Bathi umGibhithe bathi umGibhithe ingoba umnyama uMose namaGibhithe amnyama. uMose wafa wa-Israyeli ochaza ukuthi ama-Israyeli amnyama nawo. Sisazoza endabeni ejulile. uMose mesethunywa sekuhamba ukhipha abantu ekugqileni eGibhithe nalo uphawu lokuthi udinwe yimina sekufaka isandla esifubeni sikhipha sesimhlophe sesinochoko simhlophe kwayo. Yes, ukuba kuthiwa vele umlungu emhlophe sasobonakala kanjani sesimhlophe lesandla manje asemnyama njengaye. Umnyama lo muntu njalo. iBhayibheli liyakutshela ukuthi ama-Israyeli amnyama kodwa yithini esinganifundi kahle. Silifunda futhi emasingane mhlambe sisenenkohliso egcwele engqondweni yabamhlophe. Besitshela ukuthi bonke labantu ba-Israyeli bamhlophe babelungu uJesu umlungu uMoses umlungu Abraham umlungu imhlophe nengelosi bamhlophe lapha kulezi ithombe zabelungu. Abantu abamnyama. uJesu umlungu ufuthi ingelosi-ke wena utanto ubona ingelosi kanti ubona umlungu. Manje nansi indaba manjena-ke maqondwane lento lena lesehlala se-Exodus ukuphuma kwabantu ekugqileni sebekhishwa isandla esinamandla sikaNkulunkulu ekwenza ngoMose konke lokho ukwenzeka ngo-1446 BC. 1446 BC ingalowo nyaka futhi lapho uMoses akhokhela khona entabeni yaseSinayi eyolanda imithetho kaNkulunkulu kanye nemiyalelo eyibhalwe ematsheni amabili. Nje lo nyaka lo eminye-ke imithetho futhi eyayikhona-ke lapho njengalo mthetho ukuthi yini ekufanele singayidli yini kumele sidle. Yabhalwe konke lapho nemithetho ukuthi uma uthatha umakoti uhlala unyaka wonke umthokozisi ungayi emsebenzini
bale konke lokho imithetho yenhlalo nje abantu ukuthi abantu kufanele bahlale kanjani nokuthi umuntu esihambi ophakathi kwengane omphatha kanjani konke lokho imithetho nokuthi amasimu nwalile kanjani nwaphumuze kanjani abe nesabatha lawo amasimu kube khona unyaka nje kuthiwa nje uyisabatha lalensimu wonke lo nyaka yonke le mithetho enjalo ebhale lapho wayelanda uMoses wasebafundisa abantu kodwa ngokuhamba kwesikhathi-ke esabahola kanjalo wayesiyahamba-ke njalo sesishilo kwase kuzongena uJoshua-ke manje uJoshua owangena emva kaMose indodana kaNuni-ke uJoshua wasebahola esebawelisa iJordani-ke ebangenisa ezweni lesithembiso Isisa la kulomlando sibheke futhi eMaqinwane sibheke ukuthi emva kaJoshua waphatha abahluleli abaningi abahluleli ngengibasho ngesikhathi ngoba baningi kodwa abagqamile abahluleli la esesizweni labo sifunde ngabo sivamisile ukufunda ngoDibora sivamisile ukufunda ngoGideon uGideon ngiyahlonipha lo gama lelo ngoba ekutshela ngemilamo eMaqinwane nawe ngilihlonipha nabe ngalibize lo gama la Gideon noma ukufunda ebhayibhelini kuphela ungabizi noma kanjani okay ngoba igama lehlonipha lelo I know wayeqhawele inkosi eqhawele inkosi yena owalwela ama-Israyeli owalwela kumaMidiyani amaMidiyani ayexhaphaza Israyeli u-Israyeli wayexhashaza lezizwe ndiqonde ukukhombisa ukuthi njengoba singabantu abamnyama silapha nje e-Afrika nase-South Africa nongukuphi sixhashaza ezinye izizwe akuqali namhlanje izizwe zonke zahlale zazi ukuthi nje u-Israyeli uyinto yokuxhashaza amaMidiyani ama-Amaleki akuhlasela efuna ukuthi akuxhaphaze kweziningi izizwe zakulelazwe ezazisixhaphaza lelazwe njalo masikhuluma ngalo asisho ukuthi kuse-Middle East sisho ngoba sikhohliswa abamhlophe lokho kodwa lelazwe liseyingxenye ye-Afrika lelazwe le ngoba ndibeyamele beliJordani beyongena ezweni lesithembiso kusese-Afrika nje wonke lapho sisese-Afrika hayi kuse-Afrika nje wonke lapho Maqinwane ngitshela ukuthi abantu bayazi le nto bangayitsheli ukuthi kuphesheya akukho phesheya kwa-Israyeli kula e-Afrika ngoba lokhu lwandle ungalwela moya khona ngoba i-Red Sea ilapha ezansi ukuthi iqondene neYemen njengoba uMose ahlala noNkulunkulu nje ngiyakhumbula sayithinta lo ndaba ngaphambilini sasikhuluma noDokotela uMahaya njengoba usuyifakaza futhi manje ukuhlangana kaNkulunkulu ehlangana noMose umuntu oqala ukuhlangana noNkulunkulu kwaba uMose ehlangana e-Afrika wathi hayi hayi USA hayi Germany hayi France lasho Europe uNkulunkulu nje nothing to do with Europe nje makukhuluma le ndaba kaNkulunkulu sibeceleni Maqinwane ngoba sifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu utheni kithi okhokho bethu bathini bavuma yini abayivuma basebeqa kuphi ngoba masobheka Europe kodwa kakhulu uNkulunkulu uyenze Afrika yonke lento nemiyalelo nemithetho yonke ibhalwe khona la eAfrika lapha eSinayi eHoreb kuyindaba yase-Afrika futhi lapho ayikho nje noJesu wazala Afrika wase-Afrika lona bambiza ngoJesu kodwa ngizobe ngisho ukuthi asingisidina ngoJesu lesi uShemba akhuluma ngaso manje sisindisiwe eNazaretha uShemba ukhuluma ngaso ngoba noShemba ekhuluma ngaso nje naye uvele uyazisho ukuthi ungwendlu kaJuda so yonke lento ayikho foreign kuyo into yasekhaya kubo Imesho kanjalo ethi ungwendlu kaJuda nathi asitshela ukuthi singabantwana bakhe kakade kuverse 26 omthandazo lesabatha uchaza ukuthi umesho lokho asona ama-strangers uNkulunkulu usazi njengabantwana bakhe yini na ingoba siyisilo esikhethiweyo esiyifa lakhe kodwa sakulahla konke lokho Maqinwane sabona ukuthi hayi thina sinabezizwe sihawelwa ngomusa sakulahla lokho sihamba ngendlela yethu kodwa wasihawela uNkulunkulu wasilethela nangu Shembe ukuthi azosibuyisela kuye njengoba singabantwana bakhe kakade hayi ukuthi uyosizingela ehlathini nje singazi ukuthi ngobani siyazi ukuthi singabantwana bakhe kakade uletha la umprofeti wakwaJuda ubaletha kubantu bakwaJuda abadukileyo akathatha umprofeti wabezizwe abalethe kubantu bakwaJuda uthatha umprofeti wendlu kaJuda abalethe endlini kaJuda ukuthi akabuyise uNkulunkulu akasebenzi ngobaprofeta ngabazi bezizwe abaprofeta abaziyo ababa-Israyeli
Kodwa dokotela ngoba isikhathi naso simi kanje ngiyaso besibuye futhi nangalela sonto siphinde sibhekisise kodwa ngifuna ukubuza la ukuthi uShembe methi mesabeni uJehova ngcine imithetho yakhe anilobele yona ngenceke yakhe uMoses bese kuzoba nenkulumo ethi hayi mokhuluma ngoMoses usukhuluma ngeTestament eDala ithinde amathungane konke lokho kuyimpawu zokwedlulisa abezizwe ngoba abezizwe banomona ibona baziyo thina singazazi ibona basazi ukuthi singobani bafuna ukuthi singanamatheli kule mfundiso kaJehova ukuthi uNkulunkulu ukhokho bethu singanamatheli kuyo sixabane naye uma sixabene naye sibe singabi nobudlelwano bese besixhaphaza lona manje ngithi mina ukhuluma umesho kanjalo ukhuluma ngoba vele ithina vele abantu iTestament eDala noma wethemshile umthetho kaNkulunkulu elapha imithetho yaphakade noma sekufike uYeshua lona bambiza ngoJesu abantu uyaphinda chaza ukuthi ngeke kudlule naso igcina sinye kulomthetho kuze kuphele umhlaba ngeke lemthetho izidlule nabapostoli bakhe bonke bayasho noShembe noma sefika namhlanje ufike wasitshela la ngomthetho wathi ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuNkulunkulu emkhosi sigcinana imithetho kaJehova kodwa ukhuluma ngeTestament elidala kakhulu ngelisha iTestament aliqondi kahle emaqhingwane ngifisa ukuvuma ukuthi indaba yeTestament elisha ngiqondi kahle noma ngifunda izwi kaNkulunkulu mina ngifunda la umprofeti ethi uJehova uthe ngoba kwelisha khona abapostoli ongabaqondi ukuthi bavelaphi umpostoli ode kade ngithiwe ngapha asingayidli inyama yesilwane esingayihlole emsini inselo esingejisi afika athi lo mpostoli yena mawuye esilahleni othenga inyama uthenga yonke into ungabheki ukuthi uthenga manje ngisho ukuthi ayiqondi lonto maqingwane ngifuna ukuthi bayiqaphele abalaleli ukuthi isho ukuthini lonto leyo ngoba abantu bogcina sivela yonke into uNkulunkulu athe bangayidli imithandazo yabo ukuthi ubhodle ngulubu uthandaza uNkulunkulu ophilayo ubhodle ngulubu ayingeke akwazi ubhodle ngulubu imithandazo yakho ibisikhuphuka njengephunga elimnandi lento yabaphristi etempelini awukwazi konke lokukhuphuka iphunga nengulubu nje uNkulunkulu akahlangani nento enjalo emaphungane ngiyithanda mina njalo basake sayithinta indaba engulube kulolu hlelo abantu abaningi bathi impela besingazi ngoba thina belokhu sitshela ukuthi nje hayi uJesu wakhipha ingulube wakhipha amadimoni lapha kumuntu waseyafaka engulubeni kanti indaba engulube indaba endala kakhulu kodwa dokotela isikhathi sona singasavumi mhlawumbe siyibambe ngethemba nangeqholo lokuthi ngoba kuleli sonto elizayo kuzobe khona udokotela uMahaye kulela sobuya futhi bese siyayiqhuba le ndaba siyaqhuba ngibonga kakhulu ukuthi sikhulume indaba ezethu ziliphatha igama kaJehova amen dokotela siyabonga kakhulu alright sibonga kakhulu Dr. Xhakaza besikhuluma naye namhlanje qhubeka ke nesihloko ikhanyisela abantu ukuthi kungani abantu abamnyama bawu-Israyeli so qhubeka sibheke futhi engithemba ukuthi siyakhanyisa ngoba inhloso yethu ukuhlola nokucwaninga imibhalo khona Nyambosi nawe uzocwaninga imibhalo ukuthi kwenzakalani ezweni zakhe kuphuka Nyambosi